Hagajing persang ban Pynsngewthuh ya ki samla puli na lor ki baseng kam lade tang Kumno ban seng ya kakam henry ban la ban ya daru ya ka na kajing sya pandan kam bakla na kalyang ka entrepreneurship development cell EDC bat ka internal quality assurance cell IQAC ka Shillong College ringkat ka jinga trailang bat ka prime Meghalaya haka arpo pratre gluber arajar pesan kala penno ya ka program IG hikai ka bashisngi ka bala tip kum ka intellectual property rights IPR amongst youth and entrepreneur. Hakani ke jingyalang lawan banya simbanta daw Professor Indrajit Dubey Vice Chancellor ke National Law College Kubukongsan haringkat ke jingdon lang ke Dr. S. Kremujat convener ke EDC cell bat IPR program u Dr. S. Kongwir Principal ke College ke Dr. R. Dingdo Coordinator ke EDC cell bat IPR program ki samla puli nalor kiwei de. Hagajing ekran bat ke Dr. R. Dingdo kalaong bayakani ke program la penlong ban Pynsngewthuh yakin Nongseng kam lajong halor ke intellectual property rights IPR ba Kumno bakin la ban penyat yau yalaki kam ki jam bat kumjoru Kumno bakin la ban yada yaka Lyngba ke jing pendon kam daki an. Nalor kita kalaong ru nakal yang jong ketenat ke don jing temu ban penlong syu yakum kini ki program kenang bakan nong ke jing mentoy yaka jat ben riu barok kawai. Jadi program tak seni jadi kita balai khasani ha dekat department juga dekat komiti juga dekat sel dekat gaji trailang baju convener juga Dr. Shillong Mail antara kumungin le menyerap yakini ki long tray ki battery yaki kam najong gaji don kam yaki bagi contoh yaki intellectual property rights mo kumno ban safeguard yaka idea ni Atiar ka bagi lathau but kumno bikila but protected ka dapat jing pendan kami ka law dikadon ka law ka government of India bagi hapo juga intellectual property rights bon sin ni juga semua syuhat ka katil ka bagi orang katil paremo copyright then ni semua ni ka trademark then ni semua bon ki trade secrets di kini baru kita hapo jongka shatri ka bahe mo shatri jongka intellectual property rights ilai ibun ki belajar dalam 2 technical sessions ki Nongseng ki betul ki lawan ban ye berjumpa Pynsngewthuh jingdon kam juga ni de ni kemen ban ni bicakwan ban ni sekwat ni lawan organize ki program semua di ban not only bikin benefit ki kena juga tambah ye berkhoi kita review Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lyngba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya